Pemimpin negara, pimpin rakyat dengan bijaksana. Jangan kau berat sebelah, hanya membela yang kaya saja. Pimpin dengan hati bersih, bersihnya dari korupsi. Jangan cuma janji-janji, ini hanya belum bukti. Kita sudah merdeka, merdeka dari para penjajah. Tapi kita belum merdeka, karena korupsi masih merajalela di negaraku Indonesia. Korupsi, perbuatan yang tercela hanya merusak moral bangsa, mengotori nama negara. Bos. Halo bos. Halo. Gimana tugas kalian? Sudah kalian beresin semuanya? Belum bos. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kalian beresin semuanya dan kalian habisin semuanya. Oke bos. Segera kami selesaikan bos. Gimana bro? Besok harus selesai nih semuanya. Bos udah marah-marah ini. Ih bro, ya apa? Aku siap aja nih. Oke, standby besok jam 8. Di mana? Tempat biasa. Oke. Siap. Berarti pagi-pagi besok kita harus siap. Membawa simpang tubuh berarti. Ya berarti Oke. intinya dari bos tadi kan, besok tuh misi kita harus sudah selesai. Iya. Gitu. Jadi kita bisa pagi ngumpulin simpang tubuh aja ya. Subuh sekarang semua. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, like a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's Oke, siap semuanya? Siap. Wes iki. Nah, gimana? Oh iya, oke. Di tenan sih.
Bawa awan lu. Oke Uki ya. Oh ya itu orangnya. Aku udah remeki lagi bermasalah lagi ini remeh. Angel gitu. Oke, udah lengkap semuanya. Wes, Berangkat lagi. ayo, gas. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Siap untuk bertempur. Siap. Gimana? Orang yang berimu ngomong. Dah. Apa yang ada aja. Tahu aku. Selesai misi kita. Ayo. Oke, gimana semuanya? Siap untuk bertarung? Siap. Ayo. Oke, serang. Ayo. Oh yo, ransel tinggalan. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not gonna break it. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to get Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Leren ket mau iki. Nek kampung ya ket mau. Halo. Di brodol yang sampai puncak bukit ono. Iki malah enak santai kayak gini. Iki meneh main game. Bangga. Sorone. Angkat dulu. Lah panen ket mang lho, kesel ngeram. Buae lho, kayak babi kabeh. Semua kayak keras tenan iki. Soro. Tembian suran kayak gini. Demo iki penak kok ngegrek iki, kok jajal ngegrek aku sembrondol. Joko ular ngene iki lho, karo-karuan ngene iki. Santai main game Jan. Penake. Berarti wayah. Jenenge Rangga. Cok, adek busuk. Adek busuk kok. Kok nang ngadang dek iki.
tumben-tumbenan kayak wong kayak tak kok. Bos. Yap. Tuh, dia nang yang bos. Gimana? Udah siap semuanya? Belum, Bos. Lagi istirahat. Hari ini siap nggak? Diusahain bos. Yang namanya Kojo tidak bisa dipaksa bos, bah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini 貴様の拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？ harus siap. Yang mananya yang belum siap? Kono kae bos, kono kae. Om boy kira kasine bos. Sebanyak Gula bos. kae lho, buahe sak babi-babi. Masih banyak. Cih. Bose teko bukan nggo panganan malah nggo tai tok. Wis kesel. Dipa itu jarene ra kesel juga ini cok. Mbak Komandan, kok ini somang lah de Jepang ah. Pasamu jo penjajahan. Nggak boleh, ini mah dekonya. Lek bulu. Gaji rasa piro, ini soro, Tai tok. Terus ini apa? Terus kerambi cukiu apa? Gua apa nih? Dah Gojo, dah bebiti. Gojo, kok mau dekwa? Apa kata kalian tadi? Ulang lagi apa yang kalian ngomongin tadi? Nggak ada bos. Udah ada bos. Kecuk. Angkat udah. Pada mengeluh semuanya. Padahal kalian di sini saya gaji. Saya pecat kalian baru tahu rasa jadi gembel semuanya. Malah berani-beraninya ngomongin aku dari belakang. Nasib mau berangkat kerja malah nyungsep. Seharusnya malam ini dapat gaji, ini malah dapat musibah. Nah, daripada mengeluh terus, lebih baik aku kasih musik aja lah, musik yang sedih biar otaknya jadi fresh gitu. Bro. Iya, baru datang. Dari mana nih? bro. Aduh, ini selesai. Mana bro? Aduh, iya, langsung diko. Wah, kenapa bro? Apa dibunteli kuwi? Kalau permennya dibundeli. Kalian nggak tahu aku pernah musibah tadi ya? Kenapa aku nggak datang ikut sama kalian tadi kerja? Inilah tadi waktu di tikungan puncak atas sana. Ini ceritanya. Bang! Nih, tolong oi! Oh gitu tak ceritanya. Pantas ditungguin nggak datang. Ya, bagaimana aku ikut mau nyusul kalian? Sedangkan kaki gue aja nggak bisa jalan tadi. Apa sekali ya? Ini kejepit setang mungkin tadi, kejepit motor kakiku nih tadi. Aku aja tadi ke puskesmas diangkat sama orang, untung ada yang nolongin tadi di sana. Aku manggil kalian, jadi kan kalian ada dengar mungkin. Jadi tinggal aja aku sendiri di sana. Aduh. Ya udahlah,
Daripada ngerasain sakit, mending kita bawa nyanyi aja. Oke, hanya. Oke. Ya, Oke, nyanyi. lu mau lagi megang gitar nih. Iya, biar aku hilang rasa sakitnya ceritanya kan. Yuk, lagu apa nih? Lagu kita dong, anak Dharma Seraya. Oh, siap. Monitor, action. Kami anak Indonesia, tinggalnya di Pulau Sumatera. Dharma Seraya, kabupatenku tercinta. Kami ada di sini, karena pasukan D5 berikan ukuran untuk kita semua. Seraya, kabupatenku tercinta. Tim ketiga, bikin sakit dusun 5. Disitulah tempat tinggal kami semua. Kami bangga jadi anak Dharma Seraya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini harus siap. Ada pada semuanya. Bilang kalian di sini. Malah gelegean dancok.